ki khubor ba menta kasngi ka jingya kran san perthai ka jala kadang yai pteng halor ka bai election Shillong Lok Sabha uba Vincent H pala unyang biang kum ukertong jong kaseng Kongres katkum ki khubor bala yo lum uba pala ula aidak da ka ba wan phai biang banya khun ya kane ka bai election hadin ka jing sharem jong u doktor ejer ki sengkon haka election badang sudap ulong baka kongres kan simpor ban bisar ya ka jinglong jingman bat ban sim ya ka rai ka babiang na ka benta ka parti bat kipaj ba uba Antonio war ula pentikna haka jing yalang blok kongres hamelim ula penpau haka ju kapor ya kinong yalam ka kongres kidang penkre ban bisar ba yu ban yo ya ka jing job ka jing ya kedan paj ba kadang jor haka jela halor ka jing ya khun haka ba kipaj ba gikmi lenti ya ka rai kabashai na kaliang kaseng kongres hakisngi banwan. Justina Pertau, Dr. Diana Richard Khaturi, Wakil Donong Khaturi Kuki, Vice President Iba Nipsa Karbumor, Iba Jukade, Iba Nulim, Iba G. Karbuna, New Vice President, General Secretary Iba Krishanwar, Simon Fosset, Treasurer Iba Justina Patau, Finance Secretary Ikong B. Diana Patau, Publicity Secretary Iba Albert Kham. Ilan nai holder di executive member. Akhir tidak bersabi. Ngeri, bersumpah uang. Banyak di border sama Kongres. Allah al-Fatih pada hari resmi dan tinggal ya benar jom katu berikut lalu balai lawan kena pakai ini resmi dalam ulang pakai Abu ini kita mungkin juga bisa Endang layan, syafat, ya ke elections, ini syafat, ya ke MLA elections, ini jadi berkongres kami apa, million konsensi, dengan kehilangan hak, pertanyaan pelak-pelak, income yang saya kongres negeri konsensi, kongres ini jadi baik.